Kinri pole rapai. Na watakale ka pulo kopi, pulo ko angin, pulo ko wae, pulo ko tanah. Berarti apa anca jingata? Simbol na alifu hamim dal. Ia mato tato, ia mato roko, ia mato suji, ia mato tudang. Maka de Ahmad, nigero Ahmad, Nuru Muhammad. Nigero Nuru Muhammad, pulo ko kuri pancaji. Jadi na sampajang Nuru Muhammad watakale ape Japuang sidin. Yanang katau na pe Japuna Japui na bita. Nade na sampajang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Gurta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan video tersebut, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Gurta Ustaz Muhammad Yusuf agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang dan keberkahan dalam ilmunya, dan semoga kita semua bisa mendapat keberkahan dari amalan yang telah diajarkan oleh beliau Gurta Ustaz Muhammad Yusuf di dalam video ini. Fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita bersama-sama melanturkan zikir dan selawat di dalam hati agar apa yang kita saksikan pada saat ini insya Allah mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Kepala Desa Iterum beserta seluruh pejabat desa yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami ta'zimi. Saya panggil Tatanda Sahabat selaku anggota DPRD Kabupaten Bone dari fraksi PKB. Alhamdulillah, yang kami muliakan dan kami takzimi para tokoh masyarakat, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim, para tamu undangan. Tak ada pengikat Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Wabil khusus pelaksana kegiatan pada siang hari ini. Sitongannya ya waktu tinro 2 tahun Maret jingi cara main ucakar dua isi batau maliwasan itu yang susah di cara main. Makanya mudah-mudahan kita gunakan waktu 1 jam karena saya juga buru waktu. Degaga tema nalenga panitia tak hanya pengajian umum. Jadi ia menibawang lagi di upau. Ya. Nomor CD penting sampai kami maka dah ajak lalo nanggaki mapisau mak guru agama. Nasaba iya mi agama ewe mancaji modal lopo oko atau tunggal linota si bawa serumon.
Degaga pakakasa wadi yak ketani masa untuk mencaji yang asalamaka kecuali pada sang agama. Ia naipahan na agama masagay na mana tulolang ngayon. Tapi ia na macipi pat di sang agama macipi to tulalang ngayon lah. Nasaba ia tu tau malong masaka pahan nok pilalan agama malomot tu sinin na sewa-sewa no. Tapi ya macipi ipahan na tawe magala tu mapasalah. Iya. Jadi ya nang katau magala mapasala makuramo bitunisang. Magay nasaba iya minasang nisang bawa nasa tujuh. Ya na na pada nisangnya nasa nisalah. Ano iyo ko agamay malom masaka kajian na bawang talun rupa. Ang kaya sa kajian Islam, ang kakajian iman, ang kakajian ihsan. Iya ko Islam bicara hukum itaw pikisan na. Ulamanya disebut fuqaha. Iya ko kajian iman, itu kajiannya tauhid, akidah. Ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya kon itu nang kaya sa Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Iya ko kajian ihsan itu masuk ke tasawuf. Iya ko kajian tasawuf ulamanya disebut mursyid. Maka day tay mursyid ko gurunah. Iya ko guru tauhid maka day murabbi. Iya ko guru fikih maka day fuqaha. Enggak bisa lah. Iya ko tasawuf tak begitu tu angka halwatiyah, angka saktari, angka ahlaki, angka falsafi madu berupang. Jadi iya na ko to guru agama, iya to matot tariolo mega ma tasawuf. Tapi dia pernah makan jak pikin na. Onrotona dia na sampaja tapi matandre pahan na. Dia na salah memi pasuku. Angka to tau mak guru pikir dia na mak guru tasawuf. To lima pangewas siap pangewan-ngewan na. Zaman-zaman nami nasa cocok, nasa hakikat agama dia tinggalkan. Angka to tau mak guru akidah materu. Ya to situ ko akidah pekbicara na agama na ipahatongang hakikatna. Masuk dalam hal ini filsafat. Makanya upasang ni tak guru ya talwewe. Ak guru hukum-hukum na agama ak guruti akidah tak guruti hakiki tasawuf. Apa ia nang katau mas sampaja de gaga tas de nak guru tasawuf marakkoy sampajan nasaba atinna de nama nyamang. Tapi ia nang katau matasawuf na de na sampajang bahaya to. Dia kan mengakui matu ko sorimon de apa nabi ta mesti acuri. Ya na to ko hadis kutsi angka makada makutane ko Allah Taala makada niga ya Muhammad. Makada ko Allah Taala atakku tapi makin nabi tatanya umatku. Jadi ya ro ampai na nabi tu nabi pamulang lay bukaran lalat tama suruga. Ya komelo ki masih tama suruga nabi tatacuri. Apa deni buka pintu na suruga na rekutannya nabi buka. Upasang ya. Jadi namo maga kanja na pahatta rilalan na akidah na rekode gaga ya curi deto kan mengakui ki matu Nabi Isa umma na komati Nabi Isa mak denge matu iya mi die okoki Nabi ta mak denge jadi ro Nabi ta mae galalan na ukarngi iya na melo palabangangi aja ta paturan no kilalan na gamah maka na marajing macilaka de Makko manibatena nabita sa parang ilalang umakna nawat diselamat. Saya membaca beberapa hadis dan mengkaji beberapa kitab. Siaga kan na tau pandri tau unroy makutana sambil uran-ran na ibetongan na unawanawi maka dia ji agama be na paturunge po Allah Taala melalui ale malabdina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macila katongang ikodeta salama ko maciumok ki okor. Aga. Iya, nomor sidi. Iya ro nabita pura nilawi. Nilaw ko po ng Allah Ta'ala. Aga pangilawan na nabita. Alingi hadiah umakku berupa lipat ganda pahala. Tapalepi-lepira nga amala madecen na umakku. Aja tapapade na umak na nabi mak dioloh. Iya na to ampai di umak na nabi tamakala da tega amalan ipigaw ibadah
Iya ko pak deket taulino cek dek mi tapi oku yolo na pong Allah Ta'ala liwat andre nangka. Nomor si dia yang kaya malam Lailatul Qadar. Kora malang ito, iya mega na lalu tawe. Onroto na lo masigi matinro. Dia na tikap, lo milete tinro. Ansalay bola na latu masigi matinro. Jadi dia na marikaga. Iya Lailatul Qadar nabi tatu milawi nasabaang kaci di nabi asanna nabi Syamun. Kita Nabi Syamun makadai barae Samsung katu pelen na Indonesia desa Samsung itu pelen Nabi itu ceritana Nabi Syamun mamusu degaga umakna ya Nabi Syamun dega umakna iya kawani masampajat tahajud iya kosoi mapuasai tapi mamusu untuk mewe kapere masak buka pere na unu selama 1000 tahun isap buitau mamusu ya kosoy mapuasa ya koni masa pajat tahajud maka de nabi na podangi puang Allah Ta'ala ya puang nulle de nagaga nabi caw egay apalan na yan de mi ka umana tapi maka de nabi puang taun le wat di gawilaw talingi umakku ya wat di ngekalayan talingi umakku ya wat di ngekalay pahalane ro nabi Syamun ro maka dari Allah Ta'ala taruh ni palik Muhammad walekko si diwani di dalam bulan Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin lebih baik daripada 1000 bulan iya na apalannya Lailatul Qadar nakalah apalan Nabi Syamun iya na roh hadiah ya lengi iya na tu ampai malak dan nalalu tau pandrita iya tu malam Lailatul Qadar nasaba iya romelo nakalah satu. Yang kedua, maka dia nabi taletui puang pakasi magampangnya na yero nasabak dia nula yang mana na tahu pak moto lalu yero malam Lailatul Qadar tidak mampu semua. Angka nalengi pong Allah Ta'ala sempajang, uma bicara sempajang itu. Sempajang sunnah palawangan na mangaribi isay. Angka kutu sempajangan narakan na makadami di sholat sunnah awabin. Narakana tak don rakaci di bersalam maka day nabita ia ko najamay umakku cicang paday ko masampaja sunnah 12 tahun ngitan palawangan na mangaribi isay ia natupura na masampaja mangaribi akadeki masampaja sunnah mangaribi jolo bak dia pura yero asampaja sunnah ni narakana tak don rakasi di bersalam asalna sampaja sunnah awabin niatna usolli salatus sunnatul awabin rakaat ini pangupuna sembarang ini menibawa agama kita baca tapi tak don rakaci di bersalang anna rakana langsung ijamah iya na sampaja sunnah maka nabita iya ko natatungam umakku cicang 12 tahun ngetana tercatat masampaja sunnah cicang na jamah iya dampengang idosana 50 tahun ngetana. Itu hadis sahih. Tareke ni gare. Ya ko siulang yung umuro tanatulita jame wani-wani. Berarti 30 sona kali 12 tahun. Berarti 360 na tahun angka na umuro ta siulang. O ya meta lalu ngapalan. Iya na tuyasang umur maponco tapi mak baraka. Siulam itu tapi icata yo kuyolo na pongalata 360 na tahun. Iya ini biasa waktu tamalolo de tas sampajang. Purai mak bayi ni demo patas sampajang. Angka mania punapai pamulai. Ita jami. Nang kawat ding tutupi lomunri. Sama kira. Walaupun nanti dalam pikir kamaka da tolay manang tapi zaman-zaman niya tu. Ya ko 30 itaw dito mas sampajang na may tolay mana 30 hay. Gitu. Tapi ya kau pikir maka dah dek tolai angkat tu maka dah hade oh baka bawan nih angkat tu maka dah dek ya kalau kau maka umrah togi haji togi mau pigau kada ici cangokoro Masjidil Haram itu sudah menutupi sholat yang puluhan tahun kau tinggal tapi aja tak salah paham maka dah ya bana pe to mas sampajang kau menyel lopi okor to mas sampajang aja lalu stasiun itu tadodomi. Ini penting. Jadi sampajang nih. Kalau mau bicara sampajang, angkatosi di sampaja tapi maret kita jama tahu. Ya kau tahu marepah. Monrina subuh.
Tanya sampai jas sunat subuh. Iya na tahu pura mas sampai jas subuh, tomonro masih gi. Deni salai, monro mi pa masih kiri mangaji gi, tomega tuda ngokoro matapak koro. Iya nadapi waktu suruk, iya sangnya waktu suruk mu pak mata nasoh. Ipaliwang icek dek kotono aman, itambai pitu menek supaya aja nampas mu mata nasoh ni jama. Don rakatomi, don rakami, pangupuna ya kok ihat desa alam nasara si bawa duha. Pangupuna. Dua rakaat sampai jas sunnah namanya sholat sunnah isra di waktu suruk. Sholat sunnah isra kia. Waktuna yasangi suruk, waktu nemu ba mata nasoh. Maka dia nabi tak apalannya ya sampai jangan padai kolawi umrah si bawa haji bersama saya. Tamma. Akasia kalau haji si bawa umrah nabi tak akatalu. Jadi makanya nabi tak ya kona jama ya tu sampai jangan makku padai kolawi haji si bawa umrah akatalu si bawa ya. Tamma. Betulnya sempurna. Suku haji na lolong umrana akatalu si bawa ya. Iya di gaga di talo umrah ya bana tajama. Tapi maraji na jama ya pak. Kau tahu dena, kau tahu marep silada. Apa ia pura masam paja subuh ini mak de masijah. Padahal angka pasan napa hikmah aja musalai masigi eko pusamopo. Kaya sa ya kode mu itai tanai. Komalala korewa de panapi tatanai aja mosu. Onromo ko masigi. Pita tanai napa ko made. Magay, yanang katau pita na napa nasalay, masigi malumumanan nurus itu pakalinon. Tapi yanang katau mapatamo pitu na rewa, ya kung kagaga na rusuk mandari makoli-koli diri selesai. Ya to hikmana. Yan itu ampai kita dianjurkan tinggal di masjid. Onroki masih kiri nadapi masih pinapakimade. Maka de tomato riolo papasa tomatomi. Aja murewa ko pusamopo. Nah itu maknanya. Jadi usahakan ini kutulay. Ya pak iya tu pak disangang pak angkam itu ya sang ilmu hikmah. Ya sang ilmu hikmah pak disangang angkai polo ko pak disangang ya ko makade ta ilmu pak disangang ya ko makade hikmah pak disangang to. Jadi ko makade ilmu hikmah berarti ilmu dari ilmu. Akar kegayasan. Oko agamae nalarangi koto mandre ipali walimay makjepu. Kako gamay tau? Ya kung kana subalo ko yulo tanang kamano okor si wali aja taktik kalau mali romano. Okoy na yulo tatala. O parenta gamay. Tapi mega idi makanan tanero wachinay. Iya miya romano mewanre tanay robale. Dia marigaga secara hukum dia na dosa, tidak berdosa. Maka dan namo amelo ki majuleh kamli mabela dia na marigaga. Tapi ang kahikman nigi tau jepu ya gagay ang kakyolo na dia na patek kay liman na iya tu dale pulay. Kanya alin na losapa. Itu hikmahnya itu. Yan itu ampai nabi tadi nalay ko din kuyulona. Sahabat itu tidak mengambil. Onrotona dale bimatok pulay. Pianang katau to limatek kajari na pades kapatore. Komandre. Itay iya na den urusu ina den ale na loma sappa den lolongan. Itu hikmah itu. Magi makunray komandre na yatte buka itimunna o makemay. Laki-laki tidak. Perempuan saja. Ia mikot timpu inabuka itimunna ya komakeme suruh tutu. Hanya rahangnya yang digerakkan. Jadi makomin. Dino dia. Perempuan, laki-laki tidak. Itu hikmahnya. Ya nangka makunray na tutu mo timunna komandray, maka suaminya akan pengantin baru setiap malam. Tak paham mo? Betongan na yato timur yase na makunray si kontak si batimu yawana. Ya komelo ki kota tutu ya rota suro tutu itimun na komandre. Itu hikmahnya pak. Itu besar sekali. Agama itu sudah mencatat itu luar biasa pak. Jadi itu yang sampai mandari kak makada ulama dulu itu mengungkap itu. Cuma makokotomo mana merejing. Jadi
makanya upasangi, maka dia roh agamanya pak angka pak diseng di dalam ilmunya. Ya kotomelo akalami pakai ngiden lek dapi terus terang. Termasuk larangan-larangan dalam kitabnya Marnuji itu masuk ilmu hikmah semua. Magi denawat dia dulu kau juji pakai. Kan sering kita tahu. Ke HP macare pa ya labami napi gosok kang ko juji. Tanya batata kabur dasar biasa atau yang lulukang. Itu jangan. Ya nangka pakai yang lulukang itu patapulos sona na tolak dale. Dia namanya deceto ngepakalino ngoko selama 40 hari. Termasuk sandar di daun pintu itu tidak boleh. Itu di kitabnya Imam Sarnuji dan itu hadis. Coba. Tidak ada pengaruhnya itu Pak Esang ilmu hikmah. Iya na tu nangka ilmu hikmah na tu nangka istilah pemali. Jadi ilmu hikmah itu yang pakai istilah pemali. Ternyata hukum. Iya kok hukum haram, makruh, mubah, sunnah dan wajib. Ya kok hukum itu dikapiki. Iya kok hikmah lah diloki pemali. Iya nak kada to mata dia lo pemali berarti itu ilmu hikmah itu. Sila dalada gitu runtu dalelena. Gitu. Sila daki ya nak kada to mata pemali. Sila daki runtu dalelena. Ya nade ta sapato nganyo ko kita napa ni kita dalem matoy. Kumana itu nang kaya sa capuraba. Kamane stilero to? Kasi pakai di capuraba. Ya ko Jawa maka deh Rabu Wakasan. Ya sange Rabu Wakasan, Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit. Jadi itu koraba pacapurana ulas Safar, talus 1.200 abalana paturu pong Allah Ta'ala pulih langit. Itu berjalan 1 tahun. Ya naro abala na pano pong Allah Ta'ala sitaw berjalan itu. Iya na tu na dena pigaw jama-jama ko tu. Tanya aswe majaa, tanya kabatulan miro aswe no waktu na tatap ka po Allah Ta'ala turunnya bala. Aja tak kena majaa ya aswe, dia na majaa aswe. Kabatulan mi pada waktu itu bala diturunkan. Walengi contoh. Angka lorong ko lorong pertama, kata lorong kedua. Iya lorong kedua, angka sumi mana lolo masakam. Lorong pertama dia gagah. Madari ki makan aja mula lo lorong kedua kan mage bahaya. Tanya lorongnya bahaya. Aswe patok-tok. Ya kode ini kagak ya rode na masalah. Iya na tu ampai ya sange Rabu Wakasan, Rabu terakhir makadaki diogi capur raba cicam misi tahun. Tidak selamanya. Hanya 1 kali dalam 1 tahun. Itu pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Yo pwede ulang-ulang. Yan ay purabasi dasi padahal cicam misi taong ulas Safar mi bawang. Oke, yan na napahang itaw pa na kemungkinan tomato tadi ulo din ule mapla di sakadula siaga. Akraban isi to pokok na capur babajai aja mana mulai. Apa din ule mapla kadula siaga ro. Begitu. Dan itu susah Pak. Nasaba nang kalinga ko tau pandrite marajewa memang to. Cuma ini Rabu Wakasan memang makanya ada namanya nafil bala. Iya na tu ampai ko nadapi Rabu tarai bulan Safar, mega tau mak baca Yasin akatalu untuk tolak itu. Iya na rasa Rabu Wakasan gitu. Dapina aso kami si makadani mapongi kami si Hadapi na to, magay na sabak Kamis. Jadi, iya tuh penentuan-penentuan make itu, mereka tahu Pak, madari na pasalah. Kalau saya itu tidak, cari dulu. Baca mo kumateru. Itu kung kaya na pudang, ate ketak mako kaya dia wisangnya itu, dia poruntuk. Iya kung kadalele na muruntuk pajokannya ko dia gaga jolo. Saya begitu, tidak berani Pak. Nasabak magi, make gaga, biasa upasala, upalaba makukuan. Banyak. Ini na pacarama itu madari maka dia wadi sisa na runtuh karena katoka aja pele. Teko ni. Makanya kalimat-kalimat bid'ah hindari juga.
Jadi ibu-ibu makanya rona program na Pak Desa makada ingin membuka makada sulah apa. Iya itu ko sulah apa uko agama let tuh. Sulah apa agama itu nak guri mana-mana tahu tuh patereka. Pak iya ko lay buka yo ko kitab hikmah. Napay pasikan na ina dia galap. Makada ka iya roto mato riolo madodo sikolana tapi matandre pahan. Iyo po anak mundri matandre sikolana tapi madodo pahan. Okuruita si salana. Jadi ako tahu matandre pahan na madodo sikolana de na mega bicarana tapi keyakinan na pakit. Tapi ako tahu matandre sikolana na madodo pahan atau 5 pangewa tapi dia kena teperi. Makutnya selek. No? Dito ni gari makukoy. Iyan na rumega muba tapi dito gaga ko bone de gaga. O kumikampo kumay ka. Dito gaga ko Pak Desa di. Yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan yang ingin membagikan video ini, silahkan bagikan di media sosial kita dan kepada kerabat-kerabat kita agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Pasalaman atau pandrita. Jadi alin manibana setuju. Iya na panrasay kaya ko sidrap. Utamanya di Nahdlatul Ulama. Di NU tu makanja akatannya ngeta. Fikih 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tasawufna Imamul Ghazali dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Mana satu? Yan ang kapatasawuf NU tu. Yan ada na tasawuf tanya tu NU. Hindi, tanra mato tu. Iya. Yan at tasawuf berarti NU. Ya kung kaharam kang tasawuf tanya tu NU. Ya kung kalogo NU na pake na padat kay dito. Na yan na ro tasawuf guru ang di na magampang pa. Ya guru ito nga pa. Nasa mamagi ilmu hakikat. Ya ko salapahan ito bahaya to. Iya. Apa wala ni contoh. Napasikan naman na wite. Maka doon naro Pak Desa sulap apa. Ito kere. Maka da tanah. Api. Si bawa angin. Apa matoto? Apa iya? Jadi kaya na nasa ngiro, maka da iya ko api tatong. Iya ko angin ngiro ko. Iya ko suji ni ro Ahmad kada Nur Muhammad. King ripol ya rapai na watak kalewe ka pulo ko api, pulo ko angin, pulo ko pulo ko tanah. Berarti apa ang cajingata simbol na alipu hamim dal iya mato tato iya mato roko iya mato suji iya mato tudang maka de Ahmad nigero Ahmad Nur Muhammad nigero Nur Muhammad pulo ko kuri pancaji. Jadi yana sampajang Nur Muhammad watakale ape japuang sidin. Yanang katau na pe japuna japui na bita na de na sampajang salah pe japuang. Kamakiro. Sejo bagare. Takatan ni bagare. Kamakiro. Kan alipu ha mim dal yaitu ampai namutu ule mim aroy ha pinggul mim ajewe dal tulisannya Muhammad. Watakale itu kina Muhammad. Ulu kan huruf mim malibu, aroy huruf ha. Pinggule huruf mim, ajewe huruf dal, Pak Majeko makale Muhammad. Ya ko tatongi masampaja makade alipu, ya naroko na huruf ha, Pak Mako huruf ha. Ya ko suju huruf mim, ya ko tudang huruf dal, makade Ahmad. Jadi ini kan ya ko tatongi masampaja makade Muhammad, ya ko sampaja makade Ahmad. Nah yang matotu. Gitu kan. Iya narona sa sulap apa? Maka da angin, api, air, tanah, api, masoko ni, napatan rupa ni. Halimnya pawar na to. Tapi nalay sanroy, napak bantu turuay, nasorong itama yawa na saloe. Salah-salah ni. Apa sanroy malay? Tegere. Jadi yan alis, siya gagay pa, masalah mematoy.
Ita kare dupa-dupa we, ya tu dupa sunnah. Maka Nabi tekong katau mati apa tu dupa ko. Apa bau na dupa na patak de bau makaleleng itu. Napa ni tu anu dupa mawangi ya ko anu mawangi na puji malaikat. Jadi ya ro malaikat mak depe kong ka anu na puji. Ya patudupa ni sisan na sanroy malay lek bate na pawi nasa de na latu ko de na dumpu amaga ni nasa iya na rumpu na palatu tanda sanroy malay ni jelaskan itu bahayanya agama ini harus dikawal Pak, tidak boleh pindah ke lain tangan. Apa iya na tahu masalah malay lese to ngatu lese pada ni rona jadi iya nang katau mak dupa-dupa nasa ni sanro. Apa sanro ini mapatudupa. Padahal iya na to melo masam pajampan ni makanja ako to mapatudupa. Makanja apa no mi mati malaka ako to kutangaban ni. Ya komeki masam pajampan ni patudupa ki. Maka da malu imatu ustas na makay gayal liya tudupa na makopay at todo kami no kulistiri. Makanja. Sunnah itu menyalakan dupa Pak. Mendari kayo patudupa. Yan ang kamakada bid'a dupa tahu deh panang kena baca ya sanroy mini tampai makada bid'a. Dengar ko agama. Makanya itu tidak boleh ditinggalkan. Tetap sunnah selamanya. Iya mikol lesse ni masalah. Pada mi pisau itu, ya pisau ku pakai mak gere karoba sunnah. Ya ku pakai mak gere sapi na sapi na harang. Pada pisau na tapi lagi gunana. Makiro. Jadi agama pun begitu Pak. Namun itu sampajang, kata sampajang masalah makopay. Besok runtuk, desa tua guru. Maka dia naman ni Juma jamay seko Tapi tanya po Allah Ta'ala nonri pala to. Po Allah Ta'ala mo dyan nonri mangolo. Tapi dia no korna bawa. Aga na po. Sini na ya sampajang yung jamay on na aling nga okolino pancajidali. Yan na to ng katareka na tawin na masija sogi. Jadi maka akasana matirok aja. Angkat tuh. Aja lalu tak guru ya. Apa dia itu kami talah. Ya kami coba-coba ya jadi sah. Pak harus sampajangnya dong. Tapi sampajana na po namin ito po. Ngayon mo muli nga ako sa rumon. Pumilino niya. Angkat tuh pakai itu. Itu bahayanya. Jadi aja tak kala kata rekanya anu sampajamu, iya cocok di sampaja. Tapi masalah. Hati-hati ki. May katu tatala makoko apa iya dali maka reji na sapa tahu. Apa magi maka da marji dali na sa bali na matula sa ulun na. Dapat telu minamelo dapat pitu. Mapangewa memang. Tuli bali bola na minita sa nyampa nyawa na yan mga otobari di de pato mga oto salami mo yang anggota dewan ite ikutan niya ko. Itu kare. Ni ka makana manyamang. Ya to mi to tudang Pak mga otobari bali bola na sa nyampa nyawa na yan. Ya mi to tudang ko tebo-tebo makana manyamang. Ya to mga oto mampat di ulu mato di sakada sa ken Rosial yang yali di nya ka majara cicilan. Iya. Idinya tuh mah kada manyamang. Kuncinya hidup itu baru tuh Pak. Ya kau cek masusah urusan na turus aja turus urusan ng Allah Ta'ala. Ilaw dongi tak jamah, yami tutugas ta dua. Aja tisang ya selek na. Yami ko tariking ya selek na turusan na po Allah Ta'ala. Maka di po ngitanya urusan mo itu rusak itu mak dikengi. Iya ko mak darak ki tanak bawan ni tamilaw dong. Tajaga ini aselek na tanya urusan tak. Ya ko cek deh na pendre po Allah Ta'ala na pak baraka wadi bija-bija teman kita udah cek. Tapi wadi ako din na baraka na pikay po Allah Ta'ala na patasa pak makay ka tahu pak waktu nama motoro si kanja-kanja na si babenena. Mapakaryuryo lo masige si sana malyo to macanri lakay. Iya. Tanya dali itu abalalo pumi. Iya. Kami ka tahu makoro. Sana mga baru tapasalingko. Yung maka dali lo po tanya dali lo po balalo po na yan.
Lebih ramui mamotoro itu lima kain keluarga yang amang wija-wija dia terlantar daripada mengoto baru tapi macan rilak aja kita lebih gitu kan. Jadi itu agamanya Pak Dena aja ta nama-nama si Pali. Ya kok ya sederhananya agama ini berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Alengi pong Allah Ta'ala yang matur kehidupan temaka kanja. Ilau dongi bawang napa mak jamah. Majato si ko dito mak jamah. Na cacato si pong Allah Ta'ala tau kutu. Nabita lagi kata mon ro masigi tu masigi mon ro masigi nasa. Kata ni maka de pe na kabite mo salim masigi nasa de nangka. Nabita kagabay nemo kadangka anakmu nasa kato. Ni kape panre nasa kamo mureku nasa kade nabita. Lebih makanja itu muremu na iko. Suruh rewa. Jadi pu imang rewa matoki maka reso. Ayo tonro to si dio ko masigi itu nya kamu ay. Wadisa ya ko po iman ade na makadega ko unri makareso ya ustaz de kata na aku de gawad dingano eh. Talingi pak dong po imang katu pak dong ang ibaca po imang ko mga ribi si basubu. Wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja akal bil kasirin minal khobat. Suruh baca ke 20 si dia tu ko mga ribi ke 20 si di ko pure subuh. Yan ang ka aja tamaselang. Ya ko buto ki insyaallah ka bawang. Maka ada macin nak aman dulu bembe insyaallah. Iya, ya tu pak dongan na puima tapi puima mi walik kanya jamaah. Jatuh sini di mana malayer. So, itu doanya. Saya diajarkan oleh guru tadi. Dia mi biasa upaki ko bangun na din may jaji, biasa upaki. Tuh doanya itu. Kemudian dia ulangi Bu. Bu imam nih. Imam Yuling. Kemudian iya ro agama yung napa makadaka angka dasar na tarong ng nabita si sambul loko sahabana para tabiin loko tau panriteh nasa balu ulama wa rasatul anbiya ulama pawarisi na nabi angka ulama tay di okobone makanja to katanyangan na kalibone maega ko tau panrita na bone mega panrita wali to tita niya agurungan na pulok koro. Nasa bade to si runtu na bitay di. Dito na to barani tafsir kang ihadesa sasuway kainginat ta. Aja makada ibaca na hadesa itafsirkan na. Wat din itafsir ka makada mako ka pamakna ni dan wat din. Mesti melalui akalan na tau pandrita. Din wat di melalui akal. Apa din na dapi akal tay di koro. Jadi dia ketua mak guru agama mesti pa angka guru. Na guru taidi angka guru takalibone. O kobone we. Nang kamana mo to tau pandrita na tarongang nabi tadi na mungkin dia gaga ulama pawaris para nabi. Pasti angka. Aja na yero na pagi talunga so mak guru tapatacuri. Ita mati bate kaje na puliyase. De itu na lepa. Angka mana tu? Guru tapuliyasa dia he. Angka tu? Pesantren 77 engkau tahu pandrita ko tu tata angka iya rotita iya ro amalan na mataruro de itu na lesse tuli tak jaga ya tu koki mangkoso guru tak Jadur Rahman Ambodalle idi ko si denreng angka guru tak Muin Yusuf na pada mana mo pada mana iya na tu ya mega tahu pasala ya tu mak barasanji mega tahu pasala ya tu mak patamak orangnya kong katau mate napasali kong kataw mamaulu pamiraja maponco baca aku ya maka daka si ratu tahu na guru tak Jadur Rahman Ambodalle guru tak Saada guru tak Muin Yusuf si ratu tahu na tamaranaka na sama nisa dalelewe de na mungkin na jama yero ko mana sa naraka tay ko na jama yero si ratu tahu na tamaranaka siya gatomya tahu ku tamaranaka yang kedua iya ro tahu guru taro mak barasanji mana mameraja mana mamaulu mana macan ne macara mamaulu yani yoli angkai tapi tite gare mana ka manca jiwali ya kona cecai po Allah taala maulu isiba barasanji Isra Mi'raj de na mungkin manca jiwali atau pandre mana ka manca jiwali berarti anu na puji po Allah taala si bana bitero na panca jiwali to pigo engi itu tabali ni gare pakutan ya to si rotolito mateng ite mamolu mateng ite mameraja angka ga guru na mancajiwali sapar nga gare mape tame macuri
Namanya sa'al ulama warasatul anbiya. Ya sangi ulama. Tanya jago nama bicara. Titay. Angka apa batin. Angka. Itu saja kuncinya. Jadi dia itu katanya NU dari NU di Bone ini harus bangkit. Nah, sebab magi itu pewaris. Mesti nih. Jadi katanya ngengi. Nah, makanya ya di ibu gue yasinan kau ni Jumai. Baca yasin. Magi na mak baca yasin. Iya mak baca yasin bu. Maka dai nabita surah yasin itu bisa menolak bala. Iya sangnya bala aga. Mapamule sini nala salasai. Rasa taktala rasa silele. Maka dai te corona. Yang kedua serang. Dia hidup papak tanah-tanahnya. Abalama nang itu. Makanya aku mak baca yasin itu na tolak itu 70 bala itu bisa diangkat ke langit. Maka magi nama di Jumami. Iya nabi ta wani-wani na baca. Tapi dia ni rulai di. Iya ko tulay makan jasa. Tapi dia ni rulai ro maka wani-wani lo si puluh sok masigi. Cican na. Yan ako wani Jumai. Magi na wani Juma. Nasaba iya ro wani Jumai. Wani tarima pak dongeng Iyale kesempatan wanita rimana pak dongeng itu mak baca yasin nasaba iya yasin patola bala termasuk pak dongeng makiro maka dasi kasih pasalay nasang aja pempananungan aja na juma-juma na nabita mato maka dah amalak kami na napuji pong Allah ta'ala ya mananungan wa ingkala na mo cede mi gitu kare kaya kaya na pasalah gitu kare. Iya mi kole na den ulay lo mak baca yasin apa pak baca yasinnya na pasalah cauna. Oke, mak baca yasin mo kata koko ni Jumai. Hah? Koko mi bolana na? Koko masih ge? Alhamdulillah. Tapatan ya tuh bu. Ya komeki mala baraka tapon ritangnya werinunge. Alaki werinu tali sidos napa tapon ritangnya? Napa makalili ki bacai. Perdengarkan ayat-ayat Quran di situ. Itu air. Maka dan kaga Masandro situ sas denasro. Angka profesor doktor pole Jepang namanya Masaru Emoto. Angka tubokna the true power of water. Maka dia kung kawai ibacang ayat-ayat Quran sel mutiaranya terbentuk itu bisa jadi obat. Tanya selang kepere sinto tapi ternyata to Indonesia atau Jepang. Tapi maka dia kibacangi ayat WE justru bisa jadi obat. Dan gede. Ala kiwe taruh ke tengah. Iya mi ko makadaki. Iya roe pasauka salasalangi. Wa Allah ta'ala mi pasawi tawe angka mi asang alalangang asbab. Doa itu asbab. Air itu bisa jadi asbab. Makanan kakajak dalele na nabi tapake wae makuye. Angka tahu malasa, angka cik di sahabat, kesana ternyata jero sahabat, kala itu lau siruntu nabita, siruntu inabita maka dari mak gurui, maka dari mabile ya kampukku ya Rasulullah, ya kutulimelo kak lau mak kutana dia udah hati, natas siming gua wala lalangin apa kala tuh, maka dari pak guru nak dia pegas perintah sempajang. Pak guru na aga na wat ding baca na Pak Taman nak selang maka dia nabita ia mau baca Pak guru Fatihah betul Fatihah nang ya otak nara Pak makanja bahasana tapan apalah sisa na pura na apalah inapala ni jokan ni rewa na dapi si de kampo lepa mak beni naku iro kampo ganon re mak beni makutani te kronon re lepa nasam kyo pole nasa pole mak guru ki Mekah kaya engka korotau yasa Muhammad nabi gare. Oh mama ko ni iyo nak tahu purenya si Pak bicara lawi bolana koro kepala kampung ini harus kepala kampung nak karena ila sama kalian dia nulis toko me tanah to liliu ternyata setero maka den kata koro boleh lepa ma milau onro mak beni oleh karena si runti sange nabi wa di kama ko nabura-bura nasa ngulira to nga yo ini kudain kada noli ko raja kepala kampung ini nasa aga nulira nga nasa malasa ini kore suruh burai ko mingkari suruh burai maka dai akan hubungan tidak bisa kalau mati dan saya wani menaji usalang agak na tapi
Pas lah tu koroni ngerangin nasoang, kada Pak Guru nggak nabi tapate iya naro milau wae, padahal naro kan Pak Guru kada ko wae. Milau wae rino nasala wae rino. Ya leni wae. Nabaca ni ro, ko minabi tama pesandre, ada mina Pak Guru nggak nabi tau na. Iya nabaca ni, napa na baru-baru ngero wae. Nalengi na nung lama komotu dan natapat tukong iyo na tahu. Sawi tapamilaw sinasaki buarapa. Nakibuara siya matoro na baca. Sisan na maukko niya roma bani pandre. Ele ijok kaniyo na tema dising. Tapamakadani aji jok murewa. Mika maliko hadiah. Nasa hadiah kami malenga nasang karo bembe kusiwalay. Labi patapulo bembe ro alamanan niya. Sidakah. Tapatak kajan nasa wat di muga yala. Nadenang kana Pak Guru nabi tamakadali Pak Bura itu. Pak Guru ko na paala ko bembe ko na Pak Guru pakai Mak Bura. Nasa jolo-jolo. Mi tahu ka sading nasa magay nasa di na koro di na pudanga makadawa di iya pakai Mak Bura na to mal bembe. Mi ka jolo makutanangi wat di moga. Nasa ide bawa bannya tu bembe Iya ko de na wat ding alengi. Alengi ro Nabi Muhammad. Iya ko wat di mo ya lah ni. Lo ni narimpa ni pe malo malala rewa san nama bela mo pinatiro na bitang kasi basaba na subuin ka to make ka bebe ni garo tan nama ada pinasuwi sahaba pir rema guru pate ha oh tapalari la ko nabi te ya Rasulullah kare maga tu nasam we iya tu tapak urang ngae angka tau malasa lawalingi wairinu lawaru-warungan ni takko sauman hapurana ninung. Maka dia Nabi tahu na Pak Bura memang iya tuh gitu kan. Pak Bura memang itu suratul Fatihah nasa tenaja rumah salahnya Rasulullah kan Nabi tahu nasa angkat tuh bembe nalingnya gara-gara sawi maka nasa Nabi tanasa sandro balle-balle lagi malah pasti dak apa lagi kalau sandro tonga ko ala nih aling asesa iya naro na bahagi si Nabi jadi dia na marigaga tuh jadi iya naro makan itu pandrita iya ko ayak-ayak koramu nasabak baraka tu bacang. Iya ruwe ko nang kalinga pa itu we itu mato makhluk hidup. Demi nak bicara pada ini tapi dia makhluk yang bersikir. Pareng kalinga yang ngero enak pamuinum. Iya mato tu napake to matot kajulo nakadali Pak Bura. Mandre lu bembe na mitaw nakan natakanang. Na maka gampak beresan lagi bani. Podangi maka ada pulau ko Nuru Muhammad Pancaji, pulau ko matoka Nuru Muhammad Pancaji. Tama ko musirun ko manili Pak Bura. Bismit berdasar lagi Nabi tanah petani. Dia nalah saiki. Yan na to na kada Pak Bura, Pak makadili kulli shay min Nuri Muhammad. Bembe pulau ko Nuru Muhammad. Mana pulau ko Nuru Muhammad. Idi pato pulau ko matoki Nuru Muhammad. Yan na ro na kada tama ko musirun to manciki Pak Bura. Dia na muki makasolang. Yan itu na pakai to mata dulu na kadali Pak Bura. Yo pwede yandri mereka. Napa imita ulu bembe nasa takana si tanah cakong ina de panandri mana tegere iya na tu Pak Guru ngangipat tareka maka da iya kumujappu ya gagay bere salangi na bita na pamimau halusuna bacangi salawak memai Pak de to tu gaga kasara makasolang iya na tu na masuk napa tareka kata biasa tu Pak yo Pak Guru ban. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, itulah tadi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf, Esos IMA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga berkah untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Mohon maaf bila ada salah kata dalam video ini. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan yang ingin membagikan video ini, silahkan bagikan di media sosial kita semua. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi orang-orang yang menyaksikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.